ni tak tu sunga yo zo si le bon cham ni tak pha tu ni tarik som le gum February kumsa ni le som ni lenga ni huin ni tak tu su al ngai khom ki ditiu India Gamsung New Delhi khopi muna railway ten tu ni pathin ni New Delhi railway station a thina tu in sung mi te dang ka lak som pi ding in thupu na bolun tu le tu lim na tuk te dang ka lak ni le singa pi ding na gianun akisukate laka alim bek lo te chu dang ka lak khat pi ding in again kit hi Delhi railway station muna thil tung hi zani ki gin ni zan da kumin som nga lenga vela platform 14 le 15 na thil tunga hi passenger tam to zelin mi pi ki phut kha jikin mi som le gi din thina atukun mi som le nin limna atukoi Delhi chief minister atisai na gendanin athitiel ka mi som lenga te Delhi khopia loknayak jai prakash hospital a hi naw het china hi na dingin buklu ta uma hi tin algen kit he tunin Israel mi saltang mi thum te Hamas te na mau hudapat al tha do kun Red Cross te khut ala pido ki doi Israel ten Lebanon simlama chena in na lai te susi tawzom zelin spai te lak do ala num ki dik pu he Israel ten aspai te lak do na dinga ahun timu February ni som le gi ti himale la dok dik loading hi le kilomin aum hi wis benga Israel ten zanin kem succeed ding dan ngai tu in sipai tha ha na mang chan aum kim velui achi sa thabei pen khan zanin kem ka ba hi nungin Israel sipai ten Palestine mi som ni langa al tha dokun Israel sung kula ki padin wis beng Ramallah khuwa buk tungin aum hi Lebanon government Iran le na te amau Gamsunga a boarding wa phal lo jikin Iran ten le hak satna gen fela hi masi Lebanon lian te amau Gamsunga leng lut loading in her sakna abolui Iran ten Lebanon to una wa hi danu al sulang ki toi Lebanon government kinga Israel le US thupi nil ding in her sakna abol kit hi Beirut ta Iran mi le sa huljina chi te pukna lian na te kingak ding phala hi lo jikin Beirut International Airport gei vela mi pi lungkim lo mi banghem zate khomin kinakna lo mi hidan akigian hi zihuna Lebanon army te solutin aumun meithalle kapin aum hi zi to kisain Beirut Airport kinga vengbit na lambui pi dinga kun UNIFIL ten le sang taka hak satna atukun Force Deputy Commander khadin limna atukin ziba na chun agari teulaku khat le hal sitin om hi US Vice President JD Vance Security Conference Germany muna European government censorship ha bui pi ta lujiku illegal immigrant ho ahung tum tam ta lujiku buina ping hi tin alagian hi again bena chun Europe ho laki veng na diu pen hi China le Russia ho hiloin nang ho Gamsunga pulam mi Muslim hung ki thak lut te atam ta lut jekin ki tha ki mat numei chunga khan sinna le adang dang ho aum hi tin again ki hi chule khuya phalo a hin khu kilamang le atam hi pamlam mi Russia le China te chok hiloin Europe gam hon le lagam le nam chondanu hoi tagin chingtu pun United States of America to ki het thim tuna amang zo tai tin alagian hi Vensin rongmani neto ali hon Russia disinformation lam ango jiku presidential election a haina chungu vauna albol hi lagam sungu democracy gam dang khadin digital advertising a hung bol jing mai mayu la suk thibule la democracy gam sungu hal lo hi tin alagian hi democracy chan khom piu European te khan chan nun chan neu khat bek neun tin le alagian kit hi Europe te buina pe ni gam dang apat ahung piam lut te a hi jik danin akigian kit hi gam dang apat hung lut te la ting zona kule la gam sungu lungmu na dinga hi tin le alagian kit hi Trump administration nuya Europe security te gial khok na jikin Russia le Ukraine gal lekin taka suk cham ding lung le agial kit hi Europe in ahung tung ding kum le tha igam chit veng bit nalam hi gial khok ngai hin eile ei ki veng thei ngai hi tin le alagian hi gam dang khuda kingak thilo na hun hung tung te dinga hi American gam lau thong na muna umte agial khok ngai hi tin le again kit hi Europe ho defense budget hi kalsaka US khut beba kinga loading in le again kit hi US President Donald Trump in
VP VNC thugian chu dik asak zikin Europe lam ho chingthei taka umdingin her sakna abol ki thi chanju tun ta ga ding news im ngai thak thei huin tin en tu te la bon umnum le mang pha